I veliki pozdrav ljudi, ovo je još jedan video na mom kanalu. Današnji video bit će nešto drugačiji nego ostali, naime, kao što već neki znate, a možda neki ne znate, FIFA je dala mogućnost da se glasa za TOTY, znači Team of the Year, kao najbolji igrač iz 2017. Tako da ja sam odlučio da u videu mi glasamo, odnosno da ja glasam, vi da gledate i tako to. Ako se ne slažete s nečim što ja budem rekao u videu, vi to napišite u komentaru, napišite svoje mišljenje i tako dalje. Isto da napomenem, ja ne igram FIFA, igram samo FIFA Mobile, ali svejedno pratim fudbal, tako da sam odlučio da glasam za Team of the Year. Inače, ovo glasanje sam vidio od Zizo Gaminga, snimio je to prije jedan dan, ja mislim, tako da eto, odlučio sam ja da to snimim. I još ne znam da li će ovo izaći na Balu kanalu ili Balu Vlogs kanalu, nekom od ta dva kanala, tako da svejedno na koji god da izađe bit će dobro. I evo, krećemo, ovdje smo na ovoj stranici, možda vam ostavim link u opisu ako se sjetim, ako se ne sjetim, jebi ga, nema veze. Uglavnom, ovdje smo na ovoj stranici i probiramo tri napadača, potom ćemo birati 3 vezana, pa 4 odbrambena i 1 golman. Ovdje su nam ponuđeni mnogi fudbaleri. Što se tiče lijevog krijela, tu ću staviti Ronalda. Kao desno krijelo, odnosno sad idem na napadača. Najbolju sezonu po mom mišljenju od svih ovih imao Kane, a ja Tottenham isto obožavam. Tako da ću staviti kao špica, odnosno strajkera, Kane-a. I desno krilo Messi. Eto ga. Znači možda se mnogi nećete slagati da će Kane ići tu, ali vjerojatno će to i biti. Ronaldo će možda ići kao špic, Neymar kao lijevo krilo, Messi kao desno krilo, ali ja bih volio da ovako bude, jer je Kane stvarno zaslužio da bude u Team of the Year. Zatim iduće su i vežnjaci, biramo 3 vezne igrača, po mom mišljenju Modrić odmah, Kroos odmah i Kante, jer realno Kante je imao prošlu i pretprošlu sezonu nenormalno dobru, tako da mislim da je ovaj Kante zaslužio da po prvi put bude u Team of the Year. Ja ću na brzinu proći, da vas ne smaram. Zatim sad biramo 4 odbrambena igrača. Prvo biram lijevog beka, izabrat ću Marcela. Jest da je i Sandro dobar, ali mislim da će Marcelo biti. Zatim kao prvi štoper Ramos, to ću odmah izabrati. Drugi štoper, sad ne znam, razmišljam se između Bonuccija i Piquea. I Vertonghen je imao ekstra sezonu, ali ipak izabrat ću Bonuccija. Mislim da ni on nije nikad imao Team of the Year karticu. Tako da Bonucci i četvrti, možda Dani Alves. I posljednje biramo golmana. Što se tiče golmana, tu su Buffon, De Gea, Lloris, Navas, Oblak. Od svih ovih, sad ću po redu ići, mislim da je 5. bio Lloris, 4. Navas, 3. Oblak. I sad između Buffona i De Gea ne znam koga ću, ali mislim da je ipak Buffon zaslužio. Možda mu je ovo među posljednjim sezonama, tako da mislim da je skroz zaslužio da dobije Team of the Year karticu. Jer realno imao je bolju sezonu od svih ovih godina, sem Navasa. Navas je osvojio Ligu šampiona, ali nekako Navas kad je primio onaj gol od Mandžukića, odmah ga otpisuje, šalim se. Tako da eto, aha evo, znači ove sam ja izabrao. Ronaldo, Messi, Kane, Kroos, Modrić, Kante, Bonucci, Ramos, Marcelo, Dani Alves i Buffon. Ovo je neki moj Team of the Year, nadam se da vam se sviđa. Ako se vaše mišljenje ne poklapaju sa mojim, vi to meni napišite dole u komentarima, napišite vaše mišljenje i vi glasajte ovdje, što da ne. Tako da eto, to je bilo to što se tiče ovog videa, nadam se da vam se video svidio, ako jeste ostavite like, ostavite subscribe i to. I također htio sam vam pokazati ovo, znači, ovdje sam krenuo kao da se vježbam web programiranje. Pa sam ovdje nešto odradio, malo sitno vidite. Malo je retardiran, ali dobro.
Početnik sam ja, još vidite ovo kako sam radio klinu. Nadam se da vam se sviđa. Dobro, eto, da vas ne zamaram više. To je bilo to što se tiče ovog videa. Još jednom pozdrav.